Kardom nili samsangdalam na pen talk so on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state. Nona ni gansam niltum puthot talk so ang tulo lage part 537 lo nona ni gansam bichok la si nona ni gansam thule thotame APHLC leader samban se chokpa kono aprang sin niltum kang ya bangke ake hai Vikram Hanse alangli public relation Central Committee lo secretary in charge lo la se ang pandemic ki pateng pet ki bang poteng kono kardom lapenang mong nutulang alangli ke lage kursing kimung alangli APHLC long alangli organizing secretary sinon mate hom la se alangli pandame ki phapona tengpen studio long ka pona pot deng kono kardom lapen adar si ke do bang nutulang alangli men lage thare Vidya Singh terang alangli games and sports secretary long alangli normat youth wing long secretary in charge alangli deng kono asi bang thoma panelist tum phanan tame studio long ke bang pora lang tum phandame deng kono asi non aprangsi dam tu pilona lake non labang sop tok sulong ele tum ka che than pon ji ke lake non lom che than sai apot la judgment article 44 article mate uniform civil code la se uniform civil code a bill nili tum long tum no la se a bill long ko pisiki tok ma ake hai tuliram rongang kaning je dum ateng pulotan te 6 schedule area along ke exam de lo kusi tame wana hok ne hala a bill long ko pisiki tok ma hala si a hok ma ka chobai ma hala si tu ma kan ko la se prang sineli labang so bill mate 6 schedule along ria phan exam de to pe jok pon tolu uniform civil code ke pero pon belo ke tok do ma be nona prang sineli akai Vikram Hanse public relation secretary in charge Central Committee APHLC alangli phan sineli aport ki kon Kardom Karbiang long rado an lapen di Mahasau West Karbiang long arat an dame Kardom bajir do pini niltum labangso a talk show pen kipupon fuang tumbang lahen lo uniform civil code haladak kimi ke hinu halabang ya phialang lo sitame ladak litum Karbiang long mate 6 schedule angkang arlo halabangso aron nang extend tema alam klar da ka bangke nitum rat han bachining tu ma lahen lo je a eklong uniform civil code ala bangso a eklong nitum thekon long lo la pen hada ke tok tame tum theklong lo la bangso a ek point number 2 long name clearly hada ke jong pondo it extend to the whole of Assam it extend to the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside and the territories of which this code extend. Lasi hadake 6 schedule area ke exempted logo ke hadake specific tok dake dak thang paklan konpit. Lasi dake tok teng protangte Assam state angkang pi arlo fansi lasu a ek ke simarlo labang so ke implement ipanke whole Assam logo sada klan. Sida edun ke thek long bang non kachari bon a government tu मतलब BJP a government tu rat pan pachini bang ke 6 schedule arlo ke lake exempted mate laso arlo ke nang job je usala tu pachini la non assembly arlo non herjong a session long dame rongkhang MLA ben dame jai dun lo hada ke jai dun bang ke 6 schedule angkang arlo tame exempted lo lapen la UCC abang ke alang lehda ki kudu bang ke welcome lo busi kudun tidak welcome lo kali made Karbiang lo nabi nai boisa jong se alang la bangso a UCC a ek jong se welcome lo tante Karbiang lo arlo ke nang kopo lapen aku a ek lo mata de 6 schedule arlo ke lake 6 schedule angkang arlo ke lake exam lo bang ke ada ke tok dake ada ke klangli lapen awe lal la sirat pan isi kepaman hedu mason si mandel lo lapen nona li pakla sudah ta alam kita apa ta da exempted posisi pun mati di CM ta la uniform civil code ek kedak non ilitum long lo hada na untung lang clear tame 6 schedule ko hobdo mase abi hada lapen exempted ko ada ke tok ta abi pulo tempe ke damtang abu dason Teacher Eligibility Act
di tet di halai hui lapen di Assam Healing and Evil Practices Act halai hui ekasemat anta it extend to the whole of Assam usia dak tok do belum tak deh halas teng si bang bong mati sida hadak tok de exempted wala hadak tok de lason dak si non la UCC along matame dake ilidom ke theklong teng ben bang dake tok dakawi exempted ke tok bang kawi lasi laso teng belum tak deh lake non kacari bom itu alang litung karbiang long rat lapen 6 itu langkang arlo gitu andum han mangge kacubai ason si mandel tak kita teng belum tak deh lala तो केरो पेपर पिलो सदामे लगा सीएम कनिंग जे दन के 6 शेड्यूल along ri arlo ke do tuma pan ke pejo kon lo kusik la sila so kutha timung sa ho pasini dia ko kutala ar jupon ne ko kala bangso bilalong gitu nasi tu ya dai tum che than lo hala so bilalong first a page long kami tum hada se than lo di 6 schedule ko ke to kon exam de lo kota we billo la so kutha ko la tu cha Jadi pati ada lagi kena ngambil kita isi. Betul lah meninggi tunji bangke non buka jam MLA Surjorong Farlo IM lo hini post cerai krim itu malang itu kaningge bangson lo 6 schedule arlo ke lake tidak pun nang kope nang rori kuselang tu nang cindak ude kusipulo. Setelah dak arpong bang aweda 6 schedule ke lake itu dak Caribbean long lapen tribal area tu masih tak protect lo setelah dak non la bangso UCC bilong bangke isita 6 schedule arlo phan bangke palu damde pabor sia be dake jong si pacobai protang inam tumta la bangso abil bangke hala non ke dobama MLA atum ta theglong le mama mek to ma cha sedet na buchalo hada le sida le tok ta kabe ye 6 schedule arlo ke parlo pon pelu bang hada ke tok ta kabe lapen isialam da BJP long kedua karbi ya tumbang injek sudah. Je dak karbi yang long ke kedua karbi sikdo lo tu man ke handa nang rori puno. Sta angtan kedua karbi non borboha puno hala kan apilapo Kampur dak Borhampur Morigao Sonapur Guwahati do na karbi Sunitpur Lokhimpur kedua karbi bisonat kedua karbi tumke piniamin to ST galila halat tuma pharma thalo mante lada ka difference lang nai de 6 schedule palam thika be sidami hada tribal schedule tra poke tok som duma lalo non mane tribal tum panjong si duk lo tang te ala status for example non son hola outside 6 schedule ke do tum han ke koson ko ST schedule tra status to long le den la hola hada ST po tok lo setelah kedo bom nona kar pinong bo kandura borwa puno nova kedo puno hujai kedo la hujai district pe nogao district lo lapen Morigao district lo lapen dak Sonapur kedo akar di Guwahati kedo akar di Bisonat lapen Sunitpur kedo akar di itu man ke pinian ke ST bipela hala bangso akar di itu man BJP lo kedo akar di non CM puno tuliram ronghang MLA puno alam itu hala tuman matha lo mante ini yang ini mata sih, setelah dah kedua karbi itu mata cuma satu tidak nom. Itu mana tangga nang rori itu, amena tu ini yang tu ST tetas long lelang, ST tetas long si long lelang, protan lelang tarupu lagi. Tek akasih prek kupido lang gitu, nom dah karbi yang long tas $6 long panggil pajak pon jipu ke, halah dah ke isi bak award akhirnya ke tok pon abil ke, $6 long panggil parlo pon pe uban ke, akhir isi dah teglong lagi. Jom si teglong protein apa kau ni tuhan? Nasi BJP lo gitu karbi, alida satu ke amek si kecar si pusi nilinon unang kok bolang itu. Lapen kamangso bil mesen di putum helo karbi akhe ke pavir jia tumlu. non ma ke lason hedi ko hala itum council ke nilga chinia te ko lo council ke itum autonomous aja kong do ko lasi panchayat tame dak nang nudun e pulo lasi panchayat
aron alo incha namte thelong pohal la section 1 long ma amara tok dolo it shall extend to the whole of Assam except ketok da autonomous district council govern under 6 schedule ketok do lason da thaksin non laso aron da uniform civil code like article 44 Indian constitution long mesi er bon ma di directive principle mane state act aminong ede like mane central government mane ka pinchong ay kali state act mane state pensi jungjung ka pinchong binak lake lasi state act le pinchong pusita me ladak tilang namne bangke itum 6 schedule ke tum pulo mini constitution ni constitution aso lage tribes atum ban ke chari je pan pulo lasi hala bangso uniform civil code la bangso bilong ke bill ke to halong sita me laso uniform civil code ke all Assam ke applicable for except 6 schedule area whereas apre mane outside mane tribal atum ban putok dak ne polo lalu kote tum jok ini nge thera do kono na 6 schedule along exam putok thera ye da isi award ke job dun kang tu mandola non la bangso except po award anda pavide protante tan itu ma 6 schedule pang ke nanga pavijana tenglu mane constitution ban drawing tum delu sta 6 schedule are no ke Himonto Biswa Sharma kaja komobe state act dar nang pa lu je ja komta lista non labangso BJP kachari bom Karbi Anglong Autonomous Council CM MLA tumanta 6 schedule are low Himonto Biswa Sharma itu ana 6 schedule ta nang pachi kudulo ke aja kong di bangke non labangso BJP sarkar na bangso BJP sarkar lo hopsi itu an Allah apra Assam direct recruitment ek kana palu choklo healing practices ek la evil la bangso aroda itu mana palu choklo khala data except 6 schedule pu an bange putu thedel kipu pede la job bange 6 schedule bange BJP lapen RSS tumke lake aning lapen langslepti lale dolo protante itum aja la claim down elo pu bange tribal la claim power elo pu bange hala mangso RSS atum mangchini pame lasi non bange except 6 schedule pu bange pupe the autonomous council autonomous district council pu alo bange tok thedel non bange lasi la non bang poi mele te bang kachuning ridun kang tong la hello je la bang 6 schedule pe di ho except 6 schedule pu petok kondet nai polo lasi non la por la lang tum pakare dun mila ngadang pangke la kitok tok dun dak lo polo tante mo aron pesta bang kupini nak le mo sita itum bang mo bang si defense no ko la le no ni pi ko la bang ako jong la tum jong si la so kam claim elo protante 6 schedule ke pavir ke la bang ko tum si ada jenan pula bang ke ili punan ko pokar dem lo ra tanda pasinan ko ko je la bang ko lo dai except 6 schedule jong si patok bun tek pulo tante nang jong ke haya pin po gali dal nang tu maja ko ali lo ke to kero party lo ti mo sango pen puthot dutlang itu molong thare Vidya Singh terang alang li pename lam thia juponang alang li tame pini le chota da ke pha teng bana chitong do la se no alang li tame uniform civil code itum che than piklo uniform civil code banglote ko pipima kena hok ji ko pipima ale ong dung dung ge chini na la se ong dung atum ke pawa na te ma ko si kudun turong lo la se uniform civil code ko piloma ko lang pa melo ko tang te hoda ke isi aron pin chong boss te long itu mo phan non for example itum inglong aso tum phan an bang ke da ke trap tum phan ke 6 schedule pensi itum phan jakong nang pilih lo aron atang kacen kacedo kaciti kacewar kang saya aron kapincong lahe hui lapen pusar pisar aron kupima itum phan ke dolang longle kacebak aron hei hui aname ili tumke pudam elo pulotan te hadak ludun delu ludunang elu itum ke 6 schedule pensi itum pincong nang ko council long si non bange jong si uniform civil code nang lucok pulotan te hadak langon custom tradition inheritance kita boleh inheritance pola mang lo pote property lo lage custom la koma na phansi long le pi pinang ko mamu thilo to pulotan te di ba thi the ko sita koma pan long le ki pi po ka transfer ji aja kong no ko lasi non itum 6 schedule ke be ke chiapan long le jolong le pulo seta mo uniform civil code jong si itum apan ladak nang pilut bot i dat pulotan te molong le da itum ke be ke chiapan da pinang ko ka thek ko ate uniform budang de loke bang pro kriat pula si lahai hui pachiplang pe dia chiapan ile tumai mele tumbang intang kring pen assembly long kame lam ninge do nako
Lasi non itu long tudang Vidya Singh terang pen lasi lamthe alang ni pen non arjubon tudang Vidya Singh nang functionally non apport people no uniform civil code one nation one law pusilatum abori karlela joding piklo one nation one law one religion one constitution de lasalam si pinangan RSS atum ke kimangdam lasi kit asap sap bang putang de lopot pini unia kam lote pinabunti pinap unia kam de pinabdik kosong kasi RSS akimang da sap 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 pensi mo ke papleng kipa jut kila tum ke mo papleng begi ko kemang do lasi laso uniform civil code lake ili tumong kanang parlo pompe kuno lasi mo penda daud do koklo ate hala bill lo make toke 6 schedule area pange parloli putok te mo bill nangil tumo malomso pi la so page long madame tum loaded ko mo tum keglong ko viewers tum tami mo chongon lasi non nangli hin ben pilo ya so uniform civil code putak buji churu na ni di pu dei mangge on hajong ni tum masar dong ala logan se pakilar na ton alam ta hala dasi evidence lo ke non hala tu rama kana Nigeria pustame parlo le ko Nigeria stame hala alo lo sitok tan lo kente ke tok suban except di dia tok tan lo ni video dem la lo lali rada pan pan lo kam ke nang elo hada alo lo sikira lo ke except mo bela ni tum pulu mansa except siksul ira ko tok te de lasi tulang lo hang la bangi patu bai lo lasi la MLA bang thong ton prong pan chu ni lo nang ni tum dak di pu MLA ben tum ba me ki jang tum lo kang cheng lang se song la ni ko sibul ku ra pan ki pu de akilam ame ki jang jing cheng lo udang ni tum ko pisi ko protect lo la kan lo ke la lo itu ma hok pan kang wai de polo kan lo ke la lo ni jong dan lasi tum kai da puer lo MLA tum legislator pute law making along aron ka pinchong dun aja kong dalu exception long da lasi lason abang kidum si ame jang tum rong pulo tang pela ke tum mana ke mega jat ni akan hok si dorong bu mati lasi nanglihin ben name lason ke chok chik la pu ke 6 schedule along rifan ke parlu ponpe lapen akaprek 6 schedule a district pen angtan a tribal atau mapantame bejok ponengi ko tok ponengi ada lalu kedi akhirnya paper pilot mapantame nilibuthot la bangso UCC por alomso minute ane second trip hoba and falling to so that it was viewers to matame confusion of the ipa as in that number 1 la preliminary eka lolo lage uniform civil code Assam 2026 la so bill lo a lolo ito pimale to lo si number 1 lo pilo ito number 1 lo pulo this act may be called the Uniform Civil Code Assam 2026 laban number 2 lo pulo it's extend to the whole of the state of Assam and applies also to the residents of Assam who reside outside the territories to which this code extend. La number 2 long is very clear. Itu man mange. Tapi number 3 long bulo je it shall come into force. Laso a territory angtam mane Assam adulos dame tribal pen ka prek la puloma. La pendak number 3 long dam tu na it shall come into force on such date as the state government may be notification in the official gazette appoint. Labangke ini dong kadu ada sini lo isi bill yang si pass up dante finally ke governor pen isen po final notification make paklang po. Sita kedam tan an sita de amo pen ini dong pulo state act pen kasi marlo tet lo lapen nala healing practices act lo DRE long talo direct recruitment act long talo halai long antala bill long gusto malaso tengsi it extend to the whole of Assam si the bomb lo la sini tum non as the governor gazette long kami tum matau ni je 6 schedule pan exam ji ko bangket itu matau no ni sida non itum kacutoy do MLA to yung si thudun prop peninje dun lo dante 6 schedule mini constitution a power pen ajak kong pen ada ke tok dun ajak kong do kalima di athema la ke panchayat area aphansi la bang applicable state act pen ke samar bang ke sida itum han pulo mo jong ta la panchayat long tame la section 1 long tame pulo 6 schedule area ke la ke examining whatever the state
atum ek kasema kita kusi paklan Lak tulang mat. Si Ladakh bang yang ni pakar confident ko Ladakh. Ladakh ko putulo point 2 long preliminary long ito option lo. Nothing contained in this code shall apply to the members of any scheduled tribes within the meaning of clause 25 of Article 366, read with Article 342 of the Constitution of India. Ladakh ke 6 schedule ku tokte dia si tribes ku si tok chada ke. Tribes atumhan tok chot pulo ta hola thoya jo ki do akar biduman ge kosol lo itum ka protect ko. Ni. Kosol lo hola tunga status, hola tunga tribal status, schedule tribe long le jala ko ma. Kosol lo ka protect ko lalo hai. Itum mange long lo tai ko dake. Seta me hala dake do akar bidum ge non for example schedule tribe kalila akar bitum non hangbom tum hala dak thoya jo ki do tum kosol hola tum status ke hala pana matha na ko. Lasi Ladakh kachuning ridun kang tu mangke Ladakh son si tok nang po laso a eka bangke asamalong rialo ange applicable po apply po seta 6 schedule area arlo bangke une det po lapen angtan di tribal atum phan bunang simuna po angtan schedule tribe kali dela sa tribal atum phan bangke indigenous tribal atum phan bangke protection pinai ku bangsi Dak mention mention ko nai la so bilong lalo plo tan be tum thoi ki do kar bi inglong ki do kar bi tame itum labangso uniform civil code bangke itum labangso nang ki roklong ji aro aro na ke itum hanang ko rede ko la hello asia kiro bi par pilo la si Ladakh bang la so bilong bang ke pakare tu nai ke la hello 6 sidul arlo bangke la nang lu tunie putok dak nang ko ngom dak ki tok dak kan lo 344 2 PPS tok lohol dak 25 366 hola ke schedule track ko chana dak tok ke sedame constitution bina kama di 6 schedule ke lasila bangso constitution arlo ke do tumpan an ke pe jok konlo putok ke nang ko la an se itu meaning ke doi kali mate to kero bi part pilo lasi non second number dam thuno na lake elitum article 244 yala BJP atum apanda aratum apong lo aho kalima kalang ma ke test lasi central pendawang det lapen state pendawang det lapen ason alang tum campaigning hon andame 244 eke pibe ko kusikulo lapen non tame ninje bom na tuliram mata Ladakh assembly lo ninje dundu ane seta ninje dundu lake article 244 a la autonomous state ke itum hange long nang hina pibe ni bu seta 2019 aningkan parliament lo handbrake nang pinanji ku nang pi mana pipe ku lake itung kalilo de lake bang BJP IMP itung si bang arjulo lasila so reply le no itung arju pon tusna parliament ke lake apex lo kadasi aron ka pinchong an handbrake apan punon lake nason aron ka pinchong adim lo ladake lase parliament pe non BJP atum union government atum itum fan provision duma bema our side duma bema handbrake nang PG pu la solam thile non itum arju konfident non akai bikrom hanse masle ya por pipon poso pi kursing timung maben bidyati nang kami tam tu articles 244A ilum India a constitution a tenglong pen ilum ajakong dok je Karbi Anglong West Karbi Anglong pen de Mahasa ilum na district thong labangso article ka Clemenji phan ilum ajakong do lapen labangso ajakong ilum 1969 hosi India constitution long tame jokon long lo sita jokon pen sita me implementation of anggedak itu nonda uneda lasi regional party tame Karbenglo autonomous council andar arjap lo kita alang litum tame kedantang por tame implement uneda lo implement ji kali 6 dola jakong bangsi kapan du kasong si claim kan tulo lason thak si national party etun tame chari tulo hala tala son thak si etun autonomous state da implement unere thangjang lo non dobong laga BJP lo NDA government lo NDA government phan Karbenglong lo power ke wan det abang ke rat atum je
articles 244A bangke implement long po ate implement po po ning ke bensi alang litum phan power long ke wan la si power long ka Delhi long na MP pa hai dun der lo hala so forensic bay area ai pan pa hai dun der lo la son da kasi state long ka MLA bangli pa hai dun der lo NDA government pa parche rai na state long ka si da Karbi Anglong ta council ta 26 constituency absolute majority one that lo je 3 tier system Delhi Dispur Difu Karbi Anglong lo laki thoma government paching room ra pachilang pedra autonomous state implement na kusi wan lo la son si autonomous state lo te itum ke jai dun chengning hat Delhi parliament ar lo amase Horan Singh be ke hai MP duhut BJP pen ke hai bang lo NDA government long house long ningje dun lo arji dun lo hada articles 244A mate autonomous state provision doma avema NDA government long arji dun lo la sala bang so karjo teng pen NDA ko non BJP lo hai non BJP lo BJP de ke government form le mate ada kopi pinia party so ching room ben se NDA silamar lo la sala da Pilo pudun ke Minister of State in the Ministry of Home Affairs pen Sri G Kisan Reddy alang si reply lo daga puge a delegation of Karbi Anglong Autonomous Council KAAC led by the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council met the Honorable Prime Minister on 19 March 2019 and submitted a memorandum on 19/3/2019 for the creation of an autonomous state within the state of Assam as provided under Article 244A of the Constitution of India. Laso delegates damlo. Lapen hada final kijutsi ada ketok reply da ketok mereka hang dam isia team damlo led by Tuliram Ronghang damlo Prime Minister Panche Tonglo angan tare atari ka det Tonglo sida halada karju lampen halatun nange thakke government of India tum mate NDA government tum na thakke there is no proposal under consideration to create any autonomous state under Article 244A of the Constitution. Lasila bangso government atum observation ateng pen ke claim ke dam ateng pen ke articles 244A provision ke awik sebanang ta mane itung chingina po Tuliram jong hele assembly long adi thok dakran le hemre klam ning jesita ame tha government pensi hemre ki PG aja ko abi pelo pen pipelo sila ke itum drama gunan ko lala ha Delhi ke hangram hu Delhi lo proposal ki pidun no si a provision mase avelo la ke itum long pulote assembly lo kaning je dun kila ke drama lake apa ko drama ko bang hok ala lasi there is no proposal budi hala hempre ki hangya pan a committee ke senya pan ta kachingwa avela mane so kason ho hempre senga masing la tuman ki pi pan isia committee kachingwa I pan tumda sengai bo phedi lasona committee ke senya pan ta tum chingwa kon bela ko ipi ga telang lo la so committee kachingwa I pan committee ke senya pan ta abi ko pete proposal la se ako government atum ta me autonomous state movement ke non ke dobom kachari council tum ke pame de lo kumane jong si autonomous state movement claiming lu tampe asaman hem tang sam ke bank nilitum ke damtang 2023 budi 2023 ningka autonomous state mate articles 244A implement ngi ko phanilitum rally claim lo West Karbi Anglong ka nampang cheng lo homosti sirket 9 constituency lapen ni sirket rally nilitum claim lo lapen hala bangso ke claim hot nilitum ni sirket pajul long le ni ner kem an bangke nilitum rally ke claim cha pangtang tum pan an kem kang sam bangke tumban tumanan ke lasi hala bangso mass movement Delhi an kapalei extra parliamentary pen Delhi an kapalei ji ame se bangke da council tum sinang ber tum het ponang pabidun det nasinon alang itum assembly arlo autonomous state nangji implement nai buke pudun ke lake itum kaita puru lake drama chol
Ya, metang gome masih pipi bukan ke parlemen lo. Kalah. Nah lo, laga rapan palu teknologi lo laga tema non moneng lo emisi election. Kempre kapan bu palu porar pan, non itipta la pensi voce hangi ko. Laga clear olam lo. Jongsi la bangso reply alo nai pulo tang temo nile tuma page pen pachini tu ko ada. Inbox lo netung nang lo tu ko. Kasi non timu ngosango pansini li apo pipon lo la article 244 iya putak non la daga reply bang ke ahok lo parliament में जीपीआर reply के लगा काचो बाय कर लो तसे non karbiang lo ara tumpi mat haji non bang popan ke to hempre ka pan kiduk ke la pan pacing thura pan asona sona war sai pan sakuri pan la pusi pahai nuno ke di non bang po MLA to am pan la ke hai tum pan ko pia message on na dian tung ke bang po ke hai to pan bang ke rak sikan wai lo ane kedam tangga itu BJP ya fansi pahailu kedam tangga porta bang central government pe na BJP ya government pe masih autonomous state ke nang thek la pen dake di tumlong ke EPG agenda masih abe ko bang jel sta karbiang longara data jonan kokpo karbiang longara ke ahok pe ke autonomous state ari karbiang long kachi song tumata drama sikle upi masih nil drama kacesong pulo. Jom si BJP tu autonomous state nang pipelo kubang dakto elu. Ta itu BJP masih pahai po. Pini PSLC tu char pudak kacesong mai PSLC bang berapa mali. Not nangok pulo ta. Ate BJP meo. Tane BJP autonomous state nang pipi. Nang pipelo bang pelo. Puya da BJP fansi pini. Ke pahai chule chot protang te karbiang long arab PSLC pe na kapre arab tumang ke autonomous state ki ari ida te ate pini tumlong social operation do anu tin autonomous state lam ninje anu tin dilhidam sta ke dam komalong lo BJP long sidam sta BJP an protest hai bang le BJP autonomous state nang pipi nang tumpu ini na majok ani se hai bang le do mamolo ke pahai chule la tum hale la tum ha te komalo chok se ke te dola ke autonomous state mane PG tum ke komalo BJP tum sinan pinanji ako BJP tum se autonomous state ke che hangap gotan la ke pilo rak pane pamang ku belang ma drama belang ma dela tu raso tum masih non kera puno itu kera puno ke non tante kera pun galilang ma de itum ke si ahok pet autonomous state ke hang asong jak pu kar biang long ke abidar ting non itu PSLC pe itu baca song utana pati dar lo gente nil itu misir ke autonomous state putra baca song people itu mah jalan thap na hilang gente komalo nang thap gente tulira mohang BJP tum sinang thap lo gente lasi BJP tum autonomous state ke aning hang he atum autonomous state ke hang atum hani tum ke pati ku ji pusi pining election itu manang parem lo jalan nang thap lo ke lasi la sonol atum lo itum kacera mo na kenang ave lasi non ke mangji election nang lili punon ho Omar Singh tiso ake hai ningke dam lo along kongres atau private bill lo nang sikroy dum de pu hari nang tum sia government lo nang tum BJP sum sia government lo nang tum sia prime minister lo nang tum sia chief minister lo nang tum sia CM lo private bill pun ya kenang da bilo government bill pun jangan tum pilo private nang tum private party man nang tum unregistered party man nang tum so se mane pan ko holam ka pokam lo unregistered party man BJP tu lana kaya kenelo man tum ke man melo man te sita pinya ni ke radom thek darro BJP ke lage anti autonomous state party tum ke anti tribal party anti sectional party tu ke klan dak lasi Omar Singh tisono ningkan potu tu nelo kedo ke time sulo non autonomous state pini ban thek na tum APSL से समझा पर विक्रमान से लपेन जय कथा की केरे में पिन को सतन तुम के हाय पिन को तुम निकान क्रेहनी काउंसिल चरियलो autonomous state बन फेंक लो मानते के हाय पिन को लोगे ना तुम के हाय का BJP से हाय कर लो autonomous state को लो देना पकड़ना खाता कॉपी अगस्ती कर बियांग लो आप हम क्या के मिशन की मान लो इससे तुम फेंक लो लेना के फेंक लो पिलो साकुरी कचोजो लोंगली कचोजो kontrak ka jujur langsung nakam si iklan gitu pilo teglong itu karbiang long rap tuh piniang isi lang nang sina pani sia son ke
BJP atung ke BJP na mencari BJP atung masih duplicate kar di pon non nang kelas an aja laki kiri mimilu begitu lasi BJP jong sinang do kom lang do tangte itu makar bi masih laki bir kok kangjang begitu bir beti laki kontrak ko pile dong do thangta bino lasi BJP ke Karbi yang lo orang pan kapasing curi ko bang kela ke mantuni da klem kelo tan otonomas de lo te karbi arab si curi ko gese pini komane pan la kasi contract si pi boxi tulira ro hang etik lo BJP etik lo ko dong ditung nang ro dunai ko ma la ke ditung ge mantuni da nang projun tekte asini kitu si kui bang kela hen lo jonsi UCC autonomous state jonsi non UCC ta Karbi yang lona palun iku hala bangso 6 itu larona palun iku jong se hala bangso bilong na thapun thek lo tante ke hai pin ko kalen nang tuma sona kilu nai akarbi oke tirthe na hokta theklong nelu nasila son aputha UCC aputha pili rong sa banda dojo tene 6 itu larona nanglu ni pusilang tumpulu 6 itu aro nanglu ke kona lo ke tokedo putat to kona lo ke tokedo nampak lah hoy no start heklong de mesti rar to pinian dalam tije pakla haya asi isiben mana ningdu karbian lo ara akisung nang pacicak nang kala bangso BJP RSS satu hello asi non kira ni yang si kere ni mela Roi party lo pordo lo posinon potha vidya long dam vidya sing long dam de lo program ke isi itum short pen khan pon po bijus de potok sonon la si vidya sing long sini dam pon po dam tu po article 244A 244A ke long standing demand of both the Twins Hill district pota he khan ho silang non ke Twins kali lo dini kali lo ke thom do long pasi Karbiang long West Karbiang long pen di masa kali nai lo ano tinda 244A ke hemprek bukan je bom lo ko song si ke wan ji ki pahai tu mata pahai tu lo sida thek thede lo wan thek thede lo hemprek aparman hemprek amendment si vote ta hang i bom lo ratum da pidun bom lo election da pahai lo sida pichun ede lo nasi non do bom aruling government tu mata me aku pothala tum da hemprek changam tu lo parliament lo lata aku reply pichulo kaching wai ponanda ali so hemprek ke pukok pulo kang la so government do bom lang pedo bom sinang ko seratum pujima pedo bom kami ko si pujima de ago mena matri la ke piche khelo pate ke padu ye kam na beden la si government la na ko puitun ki puji la de la se la so puthak nang ilang thi si pine la so puthak ke pui doi doma ki doi ye sa 244 ini lalo Karbiang long West Karbiang lo di masa kan cirnai ke kan mastet ini lo sek lo teng lo udah pilih hari hang piglo ke hang pilih hari lah tribal engine udah ke hang lo kente alam tuh sih gipine itu am se hang lo udah deh hem halap lo arang tiga sana cibu kete lo kente Rangum si dam si kalau lah udah deh abatai tin election dah BJP tu mejenda hala manifesto lo nggak bienta awe doma awe pini teknolog le tumas kena putar ke awe pini ani ninje dum lo besi rat ke mamudu tu na mo ha kai da hang dum chibe yo lapu ke hala election manifesto lo masi awe ho kar ba tu are nang ke hang dek ji putang de hada dilhi lo beton ba ko matu nonte BJP dum kali mata triple engine gente ninje dum ada people ni jadi kan ini ada kasong sih atau bayi bom orang apa dah sini dia pun ke lalu unon hejon cuma saya pakai ada lo dakta alur sih pakai ada lo teh reply lo 2019 nanti ke langsung proposal itu tengde gua ambil agenda tadi pakai lo langsung Mulut lah BJP non do bom NDA government lah BJP si lead lo laso angbong lah BJP pan ke kroy tum party tum kado kami cingrum si NDA boleh ya National Democratic Alliance boleh ya la si laso government do ki do abu jong si